kan channel clear tu te chi bai u le tun lai chu kan ram chung nge ya ram ri boina kan tok ve me ka line of actual control LAC lampu kan ngai sakman mang talova hetiang kara US presidential debate final boruak khan min chi ne ve em boka tuntum chu JNK boruak lam hlir hawango voin October ni somni le palizing dariat khan Indian Army official thu chuak chuan Pakistan drone Quadcopter an kap thla ti an puang tunkar chhokhan Indian Army te chu in ringin an lo om to a Pakistan hel ho chuan India ram ron lu an tum ti thu report oma Pakistan le ramri lama hian helpol le Indian Army hi anin kap te urenga helpol thi po hian lo om rengani Jammu and Kashmir Kupwara district Keran sector line of actual control bula tukin jing khan Indian Army te chuan Pakistan sipai te ta thalak na thlok thei drone chikhat Quadcopter anti mai chu an ka thlak sak thuan puangani he thlok thei thil hi ralthuam lo om tak zonga ni lo na in tangkai taka sipai te nan man fo thinania Indian Army point Pathankot le Balakot operation vela khan thlok thei thil hi an mang tangkai hlemaya tuntuma Pakistan in India ram chunga drone aron tir lu hian Indian Army te ati phok lek le hle ani ven himna pu uluk le zola kalpui ngal ani Pakistani drone hi China company siam DJI Mavic 2 Pro model ngatania line of actual control vela rigra pachet na om thut theyangai ni in Indian Army lampu anin ring zual leni tun nai khan Indian Army Chief General Manoj Mukund Naravani chuan Pakistan thil tum pakhat India rama helpol tir lu atum reng thu alo soito khania tun thlasik vurtlak ma nge hian Pakistan chuan atam theyang ber helpol India ram chunga thon lu atumani achan chu thlasik vurtlak hun hian ramri rula tumkong khan tha zong aping vek dona Pakistan helpol te tan chet ngai na om don lo thlasik chung chu Pakistan helpol lakata India azalen donani hei hi Pakistan chuan thlentir atum lova drone te mangin helpol kalkong tur hi azon sak nena lang tuntuma China siam Pakistan in India ram en thak na atana man hi adin muntlem hantar lang lo loila kumsang ni le som parukhan Mavic Pro hi DJI chuanati chuaka 4K video capture thaya minute somni pasari chungin kilometer 6.9 athui athok thei bok kumsang ni le som pariat khan model thar an siam le a sensor chi rang apai pon ve theita a sang ni le som ni ami upgraded version ero atun lai ta hle ani Mavic Pro hian abul naya thil omte a he theya drone le thona thlok te chenin a mu theiani 12 megapixel camera 2x optical le 2x digital zoom ani tel bok he drone hi ama ngot chuan ralthuam lo om takani ran lo ti kan soito kha ma se mel materam en thak na na thafaran tak mayania tukina Pakistan drone hi Indian Army ten lo mutalo se poilian thamathleng ngei don ne na langani rigra pachethin helpol tam takin luruk na tur an redona India sipai tam takin nun na an chan le thei bok ani tun naya Commonwealth Foreign Minister te meeting a Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi chuan Kashmir chungchanga soi chuak hlol maya India chu lom lo hle nikum October thla khan Jammu and Kashmir chu India sarkar in a soi dang lam ta khania JNK indu sakna chan bik na article zathum som sari na chu pai anita khathila wang khan hun rei tak chung chu curfew noya an om renga Pakistan le Muslim ram te chuan international forum an soi chuak ta fo mayani Ministry of External Affairs Government of India Vikas Swarup chuan Pakistan minister chunat takina changlet ve ngala kumsomli le pakoliam ta a Pakistan in sa khotlem zok te ti mang vek tuma mitam taka tha chiam kha a theingil time ni kharam ngei kha voina Pakistan hi ni atiani Indian Foreign Minister S Jaishankar chuan Commonwealth ma Pakistan le helpol in zomna chiang takina soi chuak ve boka Pakistan ne na in lai chin na nei hi thil har satakani ati phong mai Jaishankar chuan Kashmir tender na thu hi ram chung in rel bol na thilania Pakistan lo soi ve tur om te chiam lo atibok
Indian Foreign Minister Louis Famta Sushma Swaraj Khan Pakistan ne in biak na hi athar thole khania ma se voin thlengin engmason nama mu tura thei talo ani hi sang ni le som pakua okas ninga Tangkhan Khawvel ramtam tak chuan India dem na le soisel na an chak chuak fowa internet connection ti top thu te hruai tu lulok te house arrest pe kan ni chungchang khan soya hlo berani ramtam tak chuan article chathum somsari chungchang kha chu India ram ania adu angen rawarel thei antimau maya Pakistan hian hanti vak ngai na relova ama aya na sazoka hel ho fui por bak chu phubalak thei na anei talovani India hian lulala chua ve renga UN resolution anga thil kaltir chu adu der silovani Kashmir mi puite hi du thlantir an ni vai chuan India hian Jammu and Kashmir hi achan hlen mai theiani Armenia le Azerbaijan lam hi kan update hlei thei ta bik lo boka mitam tak chuan Khawvel a hian in do na tak tak a thleng mek ti hi kan threlo hial mai theiani he thil herin aina rap thlak tak hop mai in do na wang hian mi zariat aya tam an thita a Russia kai hroina in Armenia le Azerbaijan foreign minister pahnih te chu Russia Lavrov anin mutoa ma se beisei angin humanitarian ceasefire hi a om hlei thei ri lo Foreign Minister pahnih te hian a hran pa ve in Washington a US Secretary of State Mike Pompeo an bele ve boka Nagorno-Karabakh conflict re nan hian mi hring engzat nge thidon a chiang hlei thei talovani Azeri Foreign Minister Jehun Bayramov chuan Pompeo chu minute somli chung akoma annuwa Armenian Foreign Minister Zorab Manatsakanianin a muvele bok ma se beisei nero a chaw hle thomai Russia kai hroina hnuaya inrem na kong hi voini nei ani to a hlo tlin na om hlei thei lo Washington DC in biak na nei ani ma hian Azerbaijani ethnic Armenian forces te hi anla in ka preng thawani Nagorno-Karabakh conflict execution video pahnih a chuaka Arab thlaka ena hreom du khop mai messaging app a video an post pakhata chuan Armenian military uniform ha mi pahnih Azerbaijan sipai tenan man lai a oma video pahnih na heng Armenians te ni om takalang te hi silaya an kap lai an tilang le bok an kut nung khirtirin an nung lama tanga ka anni Armenian authorities te chuan heng mi pahnih Azerbaijan troops tenan ka hlum ni oma lang hi Benik Hakobian kumsom sari pathum mi le Yuri Adamian kumsom ni pathum mi te anni ti inan soya Azerbaijan lam chuan he video hi adik lo anti ve thung Europe Stop Human Rights Watchdog The Council of Europe chuan he video hi anzir chianganga human rights abuses war crimes a thleng lo an chui chiang don ani September ni somni pasari atang indo na kal zela hian Armenia le Azerbaijan ten video tam tak an pe chuak to a BBC chuan prisoners of war te ngaisak tha an ni lai video ang chi hi akol nual ni inan soya ma se tuna Armenia sipai pahnih an hnung lamatanga Azerbaijan troops ten an kap hlum lai video deu chi a hi video rin tlak deu om chunani antiani tin video clip pakhat Telegram lama lar zet mai Azerbaijani POW Armenia troops ten an kap hlum lai ni om tak kalang a om boka chuero chu sang ni le som pathuma Russia lama lo lar to ni in adang video chu fin fiat tlak an ngai lovani